Manipud iti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengagyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, iti ibasa ti Proverbio, Kapitulo 15, versikulo 9. Kagura ti apo dagiti arami dagiti dakas sa tao. Ngam ayatan na ti maysa a tao nga agaramid iti naimbag. Papagayam intay denggan ti maysapay a pakasaritaan a maitampok iti daytoy a programa. Dalan, kinapudno ken. Pangaasim man, Marjorie. Napautangan na kiti kwartam. Masakit nga min jaburidok ko. Nakaro ti uyak na. Kasta aya, mala, ingkay pa-check up kaasimat. Iso apautangan na ko ma. Uray 1,500 laang. Tabayadak to. Sa bagay, nangina ti agas ita. O sige, ikan ka. Takaasimat ti anak mo. Agyaman ak, Marjorie. Agyaman ak, unay. Anya? Impautang mo di igatang tako maiti bagas? Wan lakay, maasya na kamin kini Marjorie. Nakaro ti uyak jaburitak na. Kat awan kwartada. Iso nga impautang kun Unay kan? Sa bagay, kuna namit ket di abayadan ng tumatla ang adagos. Ala, sana bali nga roden. Umutang akpay lang iti boss mi. Iso na ti igatang ta iti bagas ta. Wan lakay. Jakmat ngaminin na pagkadkadan ni Leia. Sana bali, ta nakatulong kamot iti karubam nga kasapulan. Kasyan na kadi ang Marjorie balasang kau. Kay kanak iti isa ang kau. Apay, awan bagasyo na na Petra? Ala, aguyag kayo pay. Ay, wen nga road. Ngam saan abalin da ito'y ikaw. Tinapatag at ako makanag. Tadyak makatrabaho, taag kapsutak matad. Talaga ka ding awan kabagyam dito lugar tayo, nana. At da kasinsin kao, di ta kabagibang nga ilay. Ngam awan mutla ti maitulong na kanyak. Taimot dayjay. Kasta ka di, nana. Ay nasapay agmay may sakay ti kalabaw mo. Awan mo't nga rod anak mo, ta single ka mat. Wen nga rod. Nagbabawi ak asaan anak asawa iday. Ita, awan anak ko ang mga iwan kanyak. Ala, umay kayo pa'y nga rod, nana, tamangan kayo. Amangan numabisin kayo. Ay talaga, amabisinak balasang kao. Sige, Ay. mangan kayo pa'y nga rod. Sakbay nga ikan kayo, iti isa ang iyo. Kompleto da ito yan, Nana Petra. At damutin si daan nyo dita. Ay na, agyamat balasang ko. Nana, in kayo man iji health center. At damot doktor ijay, no aldaw ti Merkules. Ipa-check up yu day ta uyak yu. Ay, awan mo't la igatang ko iti agas ko pasang. Basta in kayo agpa-check up, katsyak ti gumatang iti agas yu. Ay nga. Ala, Nana. Madi abaybay anyo day ta uyak yu. Amangan no anyan to pa'y ti pagbanagan day ta. Da kayo matla ang ti marigatan. Ay, nakaimimbag ka a tao, Marjorie. Nalakit adda maitulong ko, tumulong at Nana. Ngam no awan, ay kat pasensya Agyaman ako unay iti kinaimbag mo. Naimbag ka unay balasang ka. Anya? Umay kaagkid daw iti kape kan asukar? Ay, wan ko ma, Leia.
Makakapkapiak ngamin. Gamawan mo't makape. Awan payan kanag. Tawan bagas ko. Iso nga oray kapila kuman tikid dawag. Awan! Ah, Awan kape mi. No kayat mo tag kape, diin ka gumatang ije store. ay, awan nga rot kwarta, balasang ko. Iso pangasiman, tapagkapyan na. Tapno mapudutan kumamay, tirusok ko. Ay, pumanaw kan tatais ko. Tawan ti maitad ko kan ka akape. Day talag daw, dawat ti amom. Agkasapulan na kita iti kwarta, Leia. Umutang ako ma, no adda kwartam. Tapag-enroll di anak ko. Anya? Ha? Kundi adal ti anak yung maawan mo't gayam kwartayo. Ne, apay nga akasta ti saom. Ibagam ano adda mautang ko wano awan. Sana kasta, ngagsao ka pa iti makapasair. Awan may pautang ko. Awan mo't laga may pautang mo. Ngam kunamlan asino ka nga adu ti kwarta na. Nagbidutak gayam iti kinamangan. Nagkunangamin nga umay ka ditoy. Sige, inakon. Awan mo't gayam kwentam akasarsarita. Sakalan na laing, nadda ka sa pulam iti karubam. Anya? Ay na, napsuga kitimpakan mo kanyak, Marjorie. Kasi kayo mo't ngamin, tatais ko. Ay na, nasayaat ka talaga. Nasayaat ti aramid mo. Pinakanak ka mabisbisin. Agyaman ak launay. Awan anyaman na, tata. Kan ikan kayo pa itibagas nga isaang iyo. Kagat-gatang nila kay ko ti may sakaban abagas mi. Iso nga ikan ka. Tapno adda isaang mo. Ay na, nasayaat ka unay, Marjorie. Niapot Diyos, ti agsuban iti kinaimbag mo. Wen tata, kanayon abin bendisyonan nak ti Diyos. Gapo iti ipapaay na asalon at mi iti inaldaw. Adda kwarta nga indulin ko, Manong Victor. Inak ko maibang ko inton bigat. Nagsweldo nga min nila kay ko. Ken adda tay sigod an naurnong ko, nga iso ko mati ibang kok inton bigat. Pabuludan na ko maiti 5,000, ading ko. Takurang te pag-enroll ti anak ko. Ag-college nga minay. Kasta ay ha? Kita ang man lang agpaisoan niya. Adda gaya mon anak mo nga ag-college. Talaga ang nagbiit ti aldaw. Wen nga rod. O sige Manong, mabiit lang nga rod ta ikan ka iti utangam. Agyaman na ka talaga kan ka, Marjorie. No di ka po iti impautang mo, saan ko maanak ka-enroll di anak ko. Pagyamanan ata naira na nga adda indulin ko. Ngam ni Leia, ay sus, di na mo ti tumulong iti kaaruba na. Sala na laeng, no adda kayat na. Nagsaupay iti makapasair, idi umututang nila kay ko kankwana. Ngam di mat nga rod ng ted. Aya, Ay na, sala na laing dayjay, no adda ka sa pulan na itipada na atao. Angam no awan, saan na ka napagan ano? Awanan bibiyang na itipada na atao. Uwan nga rod nana. Nagalas at talaga ti ugali na. Idinto tayo di, kat inmay da kim mamang iji balay mi, idi intayab ti bagyo ti bubong ti balay da. Pinakpakan mi da sa nga pamilya. alabay amon, ang mga no talagang awan kwarta na. Iso adi na kay pinautangan. Oray kumaa. Awan anyaman na. Timadi, kunana kano kanila kay ko nga agpapaadal kami iti anak mi, ngam awan matgayam kwartami. Ay na, kasta karot ti ugali na. Nakalaslas no adda kwarta na. Angam no awan, uray di na am mo at hawa masabat na. Isuman na, sana utangan. Alabay anyon. Nana Dora, yagyon jay tinapay kan gatas agat gatangak tain nakon. Well, sige. Mabit lang taisupot ko. Sige, Nana. Marjorie, bakit? Ituloy ko sa ti agabro di Korea.
Mayat no agabrodak. Sigurado ka? Diyak kumakayat. Maya dayo kada kayo a pamilyak. Ngam para matlaan kada tayo na ito nga ramidag. Ala, makaammo ka, lakay. Sa bagay, kalpasan ti do atawan, ag college tumutan ti inaunang anak ta. Kasapulan tanto ti dakkel a kwarta. Wen, kahit day tapay nga ro ti may sa pampanunutan. Sana bale, tadamat ti tumulong kanya. Tulungan nakte kasinsin kong agtrab-trabaho matlaang ijay. Sige, lakay. Noan niya ti pangadang mo, iso ti matungpal. Imposible ang maka-abroad ni Edwin. Kitaon tayo Anya? Apay, saan ka amamati, Leia? Pangalada ngay kung may ti kwartada. Kat pada mo't ida ang mamirmiraot. Di mo ida tagibasitan. Kan may sa, uray pada tayo ida amamirmirao, ta saan akaskan ka, ti ugali da. Anya? Nalastog ka. Ako nam naada ikarit mo iti biyag. Saan analastog akaskan ka? Nanay, ang maganda agpinudot kayo Isardan yung raytan. Si Kaleya, agawid kan, tadi kay kat agapa. Ay, siya akong ti agawid nana. Ang mga numaari nga nak iti kinalastog na. Sika ate lastog. Kundi pangadal kayo iti anak yo. Ngamawan mo't busbusan yo. No di kay kat agraraman Anya? Ay huston ko nakmat. Mala, agawid kayo kit din ijabab palayaw. Diyos ko, saan mo ko maabaybay-an ti asawak, anapan ijay Korea? Tulungan ko maiti trabaho na. Kan ipaay mo tinaldaw asalunat na, Diyos ko. Sapay ko mata na saya at ti pagtungpalan ti ipapan ni Edwin ijay Korea. Para iti pamilya mi, apo. Nanang, nagsakit ti ulog. Ha? Nasakit ti ulo mo, anak. Dapat-dapan ka man. Ha? Nagbara ka, anak ko. Nakabarbara ka. Mabit lang, Inak mangibaga iti agas iti kaaruba. Naawan agas ditoy. Tapno makatuwar ka, alagos. Ay, awan agas ko Marjorie. Kasta ka di. Leia, awan ngamin kwarta kita. Pabuludan na ko ura igatang ko laang iti agas di anak ko. Adda kwartak dito'y Ang adamot pangusarak. Iso adi ka mapautangan. Anya. Aday ta anak ko. Nakatumar ka matlaangan iti para-bara. Mabit laang tabanyusan ka Tapno ad-adabo mabati baram. Nanang. Di ka nagsangit anak ko. Kalpasan ang mabanyusan ka, mabangaran ka to. Mabit lang ang tinak mangala iti pangbanyos ko kan ka, ha? 37.5. Ay, agyaman, Diyos ko. Bimabamot lang ang tibara ti anak ko. Kasto unay adanag ko itayan. Nakaturogan ti anak ko. Bay aklat ta maturog. Marjorie, imo nadaklatan tanakaluka tiri daw yo. Umay ko ito day ti ginatang ko nga agas para iti bara. Ha? Amok akurang day ta inted ko nga agas. Iso anapana kung gimatang iti may sapay abote. Tapno sigurado. Agyaman Dora. Pulos ngamin ngawan kwartang igam ko ita. Ada kwartami, ngam adamot ijay bangko. Jakpay na pan na i-withdraw. Kasano nga rod ang mairwar mo, kat agbara mo ta anak mo. Asi kaswampay nga umuna ta anak mo. Agyaman akan ka, Dora. Nasaya at ka akaaruba. Wen ata nasaya at kamot akaaruba. Daytoy panang tulong ko kan ka, kat nagbasit abanag. No ikumparam iti panang tulong mo kada kami. Ti panagpautang mo iti kwarta kada kami. Iso abasit labanag daytoy Marjorie. Kan talaga akasta ti agkakaaruba Agti tinulong.
Ay nalakay, pagyamanak ta kanayon ka na sa lunat. Day tati kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Mangipaw itak man yan iti kwarta. Tapno ada aramatan yung kadagiti anak ta. Wangayan, kumusta dan? At dadaamin iji pagadalan. Nasaya at damat, lakay. Ay kat, dahi talaing ti agas ti pambandog ko dito eh. Ti mamuak ang nasalunat kayo a pamilya. Wan lakay, naimbag unay ti Diyos kada tayo. Ta ipapaay na ti salon at tayo. Di ka agdanag iti ipawpawit mo, ta sa anak agastador. Ibang bangkok ti daduma a kwarta. Makamukalatan bakit? Ngam nas ka nagatangan nyo dagiti kasapulan nyo. Saan mo nga imimutan dagiti anak ta? No kasapulan dati sapatos, igatangan latay da. Wan lakay, kasta ter aramidak. Ngam adalat tamot ama ibangkok. O sige nga Rod, umawagak tumanin. Ipatpatag kayo a pamilya. Ipatpatagda ka mo't, Edwin. Di Diyos ti mga iwan kan ka di ta Korea. Dora, pangaasim. Kuyugan na kumamangipan iti anak ko iti ospital. Agtirtiritir gapo iti sakit ti tiyan na. Ha? Pangaasim. Anya, kat nilakay mo ngay. Awan ita. Tasaan pa yasim mangpat manipod iti trabaho na. Naidestino ngamin iti Pampanga. Ta iti ti ayan ti main office da. O sige, kuyugan ka. Ha, day talaga ya. Maopera ti anak ko. Maopera ti appendix na. Sa payawan na pulusan ti kwarta. Tanaigatang ko iti kasapulan na itad iti ospital. Kasano nga Roden? Ay, pangaasim, Dora. Bantayam ti anak ko tainak mangiremedyo. O sige, agawaham Tanasgan ang maopera adagos ti anak mo. O adtoy, alaom da iti 15,000. Bayadam to inton adda kwartam. Nukurang pay umay kantolat ta. Ay na, agyaman ako unay, Marjorie. Naimbag ka unay. Managtulong ka. Sorry Sorry iti kinadakas ti aramid ko. Nagdakasak. Husto ti kunada. Analaingak no adda kayat ko iti pada ka tao. Ngam no awan. Diyak mat idaam mo atulungan no kasapulan da titulong ko. Kat itata nakaamiris kan. Sapay kumatagbaliw kan, Leia. Tati Diyos, kayat na anasaya at ti aramid dagiti parswana. Ayatan na ka ti Diyos no nasayang at ti aramid mo. Wen, amok itan, Marjorie. Amok itan.